Amixewetana ku mi amukela eka Video.Guru channel. I channel leyi avelanaka na n'wina vunyanyuri bya Vatsonga na vunanga bya Vatsonga hi ku angarhela. Hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscriber na ku va mi vona minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyiwani. Ku na xivutiso lexi hi tivutisa xona tanihi channel, kambe hi endli vulavisisi bya kona. Namuntlha hi lava ku andlala tinhlamulo ta kona ta mayelana na xivutiso lexi a hi ri na xona tanihi channel. Xivutiso xa kona a ku ri ku Xana Dr Thomas Chauke na tatana Mathonsi va ha tirha swin'we ke? Nhlamulo ya kona i ku a va ha tirhi swin'we. Mi swi twisisa kahle, a hi ri va holovile, hi ri a va ha tirhi swin'we. Ku holova na ku va vanhu va tirha swin'we i swilo swimbirhi swo hambana. A va holovanga kambe vo ka va nga ha tirhi swin'we. Lexi xi endlaka leswaku hi ku a va ha tirhi swin'we, xo sungula ha ku vona interview ya vona laha va karhi va hlamusela hi timhaka ta album ya vona leyi ha ku humaka, laha va nga vutisiwa leswaku eka album ya tatana Xinyori va tlangini bass guitar eka album leyo hetelela na. Va hlamula leswaku a va tlangangi bass guitar, hambi ku ri swinepe swinene a va khatanga. Kasi eka album ya Majagani ya number 35 va hlamusela leswaku a va tlangangi bass guitar nakona kambe swinepe va khatile. Xin'wanyana i ku tatana Mathonsi va na ti-album timbirhi, naswona eka ti-album letiwani Dr Thomas Chauke a va hoxangi xandla. Xana leswi swi vula yini ke? Swi vula leswaku a va ha tirhi swin'we. Xikombiso hi ta tsundzuka nkarhi lowa Mani Flow a va ha ri eka Xinyori, tinsimu ta vona a ti tlangiwa hi Dr Thomas Chauke naswona a ti rhikhodiwa eka studio xa Dr Thomas Chauke. Kambe sweswi hi ku a va ha ri ka Dr Thomas Chauke, vunanga bya vona a bya ha chayiwi hi Dr Thomas Chauke. Se loko ku ri ku tatana Mathonsi va ha tirha swin'we na Dr Thomas Chauke, hikokwalaho ka yini tinsimu ta vona ti nga tlangiwi eka studio xa Dr Thomas Chauke. A hi ri xikolokolo a ti tlangiwi kona, kambe loko ri ku a va ha tirha swin'we a ti ta tlangiwa kona naswona ku chaya Dr Thomas Chauke. Loko ku ri ku tatana Mathonsi a va tlanga vunanga lebyi nga faniki na bya Dr Thomas Chauke, xikombiso mi kuma ku va tlanga house, a hi ta swi twisisa leswaku va yi chayeliwa house kun'wanyani hi mhakeni ya ku vanhu lava nga eka vona va na vuswikoti bya house. Kambe tatana Mathonsi va tlanga vunanga byo fana na bya Dr Thomas Chauke, ende munhu la nga na vuswikoti ni ntokoto eka vunanga lebyiya hi vona Dr Thomas Chauke. Hi nga rivali leswaku Dr Thomas Chauke va ze va tlangela Show Majosi, va chaya tikatara ta vona eka vunanga bya Show Majosi. Kambe eka tatana Mathonsi a swi vanga tano. Hambi ku feature eka tinsimu ta tatana Mathonsi a swi nga bihangi leswaku Dr Thomas Chauke va feature-iwa. Sweswi a hi languteni swinepe eka ti-CD cover ta Dr Thomas Chauke kumbe eka magwangwandla ya Dr Thomas Chauke. A hi languteni ti-album ta malembe ndzhaku hi languta mayimelo ma Dr Thomas Chauke na tatana Mathonsi loko va huma eka ti-CD cover. Album yo sungula a hi languteni Bibi Bangi Stulu ku nga ximatsatsa number 17. Va hume miri wa vona wu vonaka hinkwawo. Ivi ku va na album number 18 Mati Endla, nakona miri wa vona wu humi hinkwawo wa vonaka hinkwavo ka vona, a ku na loyi a nga huma nhloko ntsena. Na le ka album number 19 I Mutshiveri Muni, nakona va vonaka hinkwavo ka vona. Hi ya eka album number 20 ku nga Magidimbirhi, nakona va vonaka hinkwavo ka vona, a ku na loyi a nga tumbela. Eka album ya number 24 Madzolonga, nakona va vonaka, a ku na loyi a nga tumbela. Na loko hi langutane le ka DVD ya volume 2, nako va humini, va vonaka, a ku na loyi a nga tumbela. Se loko hi languta ximatsatsa number 36 ta swi vona leswaku ku ve na ku editiwa ka xinepe eka CD cover leyiwani. Kahle mhaka yi laha, a hi languteni ximatsatsa number 32 Virus, Computer ya nhloko. Hi languta xinepe xa tatana Mathonsi, hi ta swi vona leswaku xa fana kumbe i xinepe xin'we na lexi nga ka album number 36 Xikungu. Loko u languta swi ta vula ku tekiwa xinepe lexi nga ka album number 32 xi ya editiwa eka album number 36. A ku nga ri na need ya ku xinepe xi editiwa, munhu a ta va a lo vitaniwa a ta khata swinepe. Hi leswi swi endlaka hi vula leswaku vakulukumba lava a va ha tirhi swin'we kambe a va holovanga, vo ka va nga ha tirhi swin'we. Se ku editiwa ka xinepe a ku ri ku endlela leswaku ku miyetiwa milomo leswaku vanhu va nga vulavuli ngopfu loko se album yi ta va yi humile.
hikuva vanhu a va ta va na ku hlamala leswaku why tatana Mathonsi va nga humanga eka CD cover ya Dr Thomas Chauke. A swo endleliwa sweswo ntsena kahle. Leswi hi nga swi kuma loko hi karhi hi endla vulavisisi bya hina, naswona hi voni leswaku swi fanerile leswaku hi ta avelana na n'wina. Mi nga tsala mavonelo ma n'wina eka ti-comment hi twa leswaku n'wina mi ri yini eka mhaka leyi, kumbe mi angula mi ku yini eka mhaka leyi. Leswi hi ta avelana na n'wina namuntlha Vatsonga va ka hina. Hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyiwani. Nakona tshamani mi swi tiva leswaku laha ka channel leyi hi le xigodeni.